Prema odluci Skupštine grada Zrenjanina, vodomeri se fizičkim licima koja žive u objektima individualnog stanovanja očitavaju 2 puta godišnje, odnosno jednom u 6 meseci, dok se pravnim licima i korisnicima u objektima kolektivnog stanovanja vodomeri očitavaju svakog meseca. Nakon zimskog perioda, kada nije bilo očitavanja vodomera korisnika u individualnim objektima stanovanja, 9. marta počelo je prvo očitavanje vodomera i to u Zrenjaninu i 6 naseljenih mesta. Melenci, Klek, Stajćevo, Banatski Despotovac, Potoš i Knićanin i trajaće do 25. marta kada će uslediti privremena pauza zbog podele martovskih računa za usluge našeg preduzeća. Prvo redovno očitavanje vodomera biće nastavljeno posle 10. aprila i trajaće do 25. aprila i ta dinamika očitavanja trajaće do završetka istog, kako u Zrenjaninu, tako i u naseljenim mestima. O terminima očitavanja vodomera u preostalim naseljenim mestima korisnici će blagovremeno biti obavešteni. Svi korisnici kojim u periodu 9. do 25. marta budu očitani vodomeri biće na martovskim računima zaduženi na osnovu očitanog stanja, dok će ostali korisnici biti zaduženi akontativno, odnosno na osnovu prosečne potrošnje u proteklom vremenskom periodu. Obaveštenje o načinu zaduženja, da li je u pitanju očitano stanje, javljeno stanje ili akontativno, nalazi se na računu za usluge preduzeća. Ekipe vodovoda i kanalizacije biće na terenu svakog radnog dana od 8 do 14 časova. Korisnici su obavezi da omoguće pristup vodomeru i učitavanje istog, što znači da sa poklopca šahtova i samih šahtova uklone sve ono što bi otežalo ili onemogućilo učitavanje vodomera. Kod korisnika koji ne budu kod kuće prilikom dolaska čitača ili gde nije moguće očitati vodomer, biće ostavljeno pismeno obaveštenje o poseti sa brojima telefona na koje mogu da jave stanje svojih vodomera. Svi korisnici koji u navedenom terminu ne budu kod kuće mogu obaveštenje o stanju vodomera da istaknu na vidnom mestu na svojim objektima, dakle na kapiji ili prozoru, kako bi ih čitači evidentirali. Korisnici koji to žele mogu svakog meseca prijaviti stanje svojih vodomera u periodu od 20. do 25. u mesecu na jedan od 3 načina. Telefonom svakog radnog dana od 7:30 do 13:30 časova na jedan od sledećih brojeva 535-773 ili 530-344, SMS porukom na broj 064-811-6099 ili slanjem maila na mail adresu sluzba.ocitavanja@vikzr.rs. Prilikom poziva u SMS poruci ili mailu potrebno je da korisnik navede ime i prezime, adresu i mesto stanovanja i stanje vodomera.